Neme bayağı tüktü adamlar var ama kolları tüktü. Oşalar men şılındayarım. Ne jemperin üstünden futbolga giyip algansın depçi. Beka. Tınar eken Tınar Kurban Ali'nin uyuna. Elge koştursa bunu çıkmayız. Oo, abi bir stres. Bunu biliş gerek da. Basıp göreler birinci. Basıp göreler. Elder. Tınar eken'in uyunu körüp algıla. Elder. Şimdi bizi gel alıp geçti burası Rastafan yürüyorlar der o. Mına spreyge alıp jat da. Isıkta barban çilerse gözüne akıl degen öz. Dens alım sıranca bir kelip. Öz kolu taş keteldi. Uyun içini körüp aldı. Qarap durun zaten. Video gün. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gel. Siz gideyle kirip kettik. Assalamu alaikum. Ya aleykümselam. Zakazınızı alıp geldik. Men zakazım men. Nemelerdi kütüp oturgam. Kandisiner zakaz ben koydular kütüp oturgam. Ana uyjaka kirgile. Ana bismillahirrahmanirrahim. Gile. Starayın albayla. Yaxşı. Qandaysan atıllar aka? Dens ol жақсы болайын. Ya gün ısık. Kandisiner zakaz berip koyup oturgam oşalar kelete. Bunu Başka üküm aytsam alpar berem aka dediler. Men özüm barayın da atqam da buga. Yaxşı nerse eken? Yaxşı ekan. Ha, son ekan. Ya videoluk aytkan. Assalamu alaikum. Dostlar, hurmatly mekendesler. Men monday nemege oturamda mınday. Ne tapatla? Depilator koldanam monday. Bir jol koldanıp gördüm aябай effektiýli eken. Aябай jakty maňa. Şundan alıp faydalanyňyzlar. Neme ulu söz oýat jokka bir nerseni aýtyp koýayım. Banya baram da. Cumasına men boş bolsam 2 jol, 3 jol da baram. Anan men monça barganda ele banya bargasaň ana şu arjaktary leňkey toň koýup oturat da erkekler kurtuldan argalarına oturasılar go güzgün maňlaýynda. Oşentip kıynalbay özgöçe kursagy barlar kıp-kızıl bolup keteskeri leňkey oturup çynda kıynal buşulda göster. Kıynalbay ele momundan alıp faydalanyňyzlar. Aýabay mындай faydaly eken. Anan betke bolboýt. Betke koýsaňar Ырысбекке же Борочекке окшоп башка башка жактарга пайдалана турган аябай жакшы экен. Бул аялдарга дагы, эркектерге да сунуштай турган нерсе экен. Негизи мен бул товарды өзүм барып алып келчү болчумун. Доставкасы менен булат. Анан бүгүн ысыктан коркуп, кондиционер койдурам деп анан үйдөн чыкпай отургам. Sizin be dens alım sıranca kelip keteydi. Анан сөз пайдаланыңыздар. Рахмат айтасыздар. Аке, мен айтты. Жакшы нерсе экен да. Негизи. Мына тугандар, колтуктагы, авыраттагы, денедеги ашыкча түктөрдү кетириш үчүн мына ушул пенаны алып колдонуңуздар. Баасы 1300 сом. Кыргызстандын район центрлерине жеткирип беребиз бекер. Неме баягы түктүү адамдар бар го, мен колдору түктүү, ошолор менен шылыңдайарам. Не жемперин үстүнөн футболка кийип алгансın депчи. Ошолорго аябай эффективдүү мынакей, мамда болуп калат керек болсо. Deme. Ana sizden ruhsat sıralayla eşikten yüzünüzü tartıp kırdık. Жок, боло берет. Мен муну өз немегеме салгам, өкмөттөн жеп алган жерим жок. Баарына насыбесин деп кое турасыз. Бир күндөн чай ичели.